A very warm welcome to Ulwazi Nezindaba. Please don't forget to comment and like, and if it's your first time tuning in, kindly do subscribe. Thank you. Guys, a fellow woman uyakhala uthwale tandla enhloko ukhiqa sililo. So uyasichazela nje ukuthi kutfolakale yena aphilisana nemuntu lebekathandzana nendvodza yakhe phela wagcine sekafika to the point where le ndvodza belokhu imbelesela ithi hayi ufuna kumthatha phela lo muntu amyeni nemkakhe wesibili. Wagcine phela naye avuma, not because bekafuna kodwa ngale ndlela nje tintfo bese tingakhona, not knowing ukuthi they are bringing a devil in a red dress lapha ekhaya labo. So uyasichaza nje sesistory sakhe ukuthi kutfolakale nyalo ekugcineni kwakhona both her and the husband, including the second wife, are now on chronic medication. And nje yonke into, all fingers point to lo mfati wesibili. Ingoba phela lo mfati wesibili bekumuntu ukuthi akatiphathanga kahle, umuntu ukuthi untshintshana phela ngemadvodza every now and then ashadwe anjalo ukuthi abe ngwesi-2. So guys, lo sesi nje uphatheke kabuhlungu ngale indlela lesimanga ngoba nasophila on chronic medication, it can never be reversed. And indvo lebhlungu ukhala kakhulu ukuthi yena atiphathe kahle kutfolakala ukuthi a third party ubuya nje uhlangahlanganisa umndeni wakhe. On top of that uyachaza ukuthi yebo phela bengishadile and solo ngakhona ukuthi ngibe nebantwana kodwa why not kokuthi indvodza yami mhlawumbe if he had been patient with me, mhlawumbe if he had exercised a bit of faith here and there, ngaba sikho la sikhona khona namuhla. Inkulumo iyachubeka la khona sesi sekatibuta kokuthi achubeke ahlale kumbe ahambe la kulo mshado ngoba uyasho ukuthi lamancenza lawa sakhona sekayamhlula kwatfala sekunengi for yena ngalenye indlela lesimanga. And nje impilo ayisafane nakaboni ukuthi tawuphinza futhi ifane ngoba lesendvo sale ndodza yakhe le simlimade impilo yakhe yonke. You are very much welcome into the comment section to share your views. Lokhu siyazama ukuba nezingane siyahluleka kunzima. Hlala ngenza ama-test, uthi hamba ngenza ama-test kuthiwe ayikho into ekhona e-abnormal, ngizoba nazo iy'ngane, I must just wait and be patient. Kodwa ingane siloko singabi nazo. Umyeni wami-ke eze ne-idea yokuthi ngcono kube noma mncane. Uthi bengingafuni ibingistressa lento ibingihlanyisa, kodwa ngibona ukuthi azini akusiza ukwala ngoba lo muntu vele uzohamba yenza iy'ngane ngaphandle. Ngikhona uthi ngigcine ngivumile abekhona uma mncane vele abekhona semthethweni, hhayi simlobole angene ekhaya kube right. Abe nendlu yakhe-ke, athola indlu yakhe la hlala khona. Uthi ngaziwa kakhulu-ke ngikhe ngahlala ngakhona vele isection-ke like ngazi abantu bakhona ngoba bengihlala khona and bengingumuntu nje othanda ukungenelela ey'ntweni zomphakathi ngisiza, so ngiyaziwa kakhulu. So kwenzeke-ke ukuthi hhayi kuhlala isikhathi naye uma mncane angabi ney'ngane boma 3 years, so angabi ney'ngane, so ukhona kodwa uhleli indoda ibe patient. So now abantu bangitshele kuleya ndawo bathi hey ndoda lo mamncane wenu lo hhayi akusimadoda ngena aphuma laphayana endlini uyawatshintsha amadoda, kungena amadoda ahlukile asilenda nasidudla. Hayibo, uthi hayi kodwa ngingakwazi ukuthi ngitshele umyeni wami ukuthi ngiyomtshela ngithini, uzothi sengisuse izimpi-ke manje nginenkinga noma mncane. Kodwa uthi hhayi ngithi iplani lizoba khona. Uthi hhayi vele-ke kwenzeke ngelinye ilanga kube khona umlisi ofikayo, uthi ngoba besiba nama-weekend, mostly ithole ukuthi kuba yi-weekend yami enye i-weekend yonke yakhe, then sitshintshana kahle phakathi kweviki. Uthi le weekend bekuyi-weekend yami, ubaba usendlini vele ufike kuyi-Thursday uzohlala i-weekend yonke. So uthi nge-Saturday hhayi man, umakhelwane wakhona ngala angibhalela ngo-WhatsApp ukuthi ndoda ashuthe nesithombe,
athi nayi indoda nayi phela iloko ifike la izolo ekuseni kuyi-Friday ekuseni ilele la namuhla yi-Saturday iloko ila ibhizi namaveste nama-BVD ngama-short ngaphandle izenze unomzane. Uthi hhayi cabanga iplani uthi hhayi ngicale ngizigulise-ke manje endlini. Ngithi babakhe yo icolo lingenzani? Uthi vele ngicale nje early ngithi icolo yo la abdominal pain nani nani. Uthi okay kona bekubuhlungu la phambili i-abdominal pain yami I mean ku-abdomen yami kune-pain nyana ebeyikhona but beyingekho that much but ngizigulise kakhulu ngibuye ngithi kuye yo cabanga ngiyableeda ngisesikhathini. Athi uyazi uma ngisesikhathini nje uma ukhona la eish hhayi ngivele ngibhoreke ukuthi ngizokubhora bengicela ukuthi uhambe kumamncane. Hhayi indoda ithi hhayi okay if uthi ngiye kumamncane akunankinga awuthi-ke ngiye khona kumamncane kodwa uma ungidinga uzongifonela ngithi. Athi hhayi akunankinga ahambe. Indoda uma ifika ngale indoda ejardini izimisele nje sejardini layo. Kuliwe indoda bathi ibaleke ishiye izimpahla ishiye nje into zayo ubone ukuthi vele nje bekeze nesikhwama uzolala i-weekend yonke vele lo muntu. Hhayi bo indoda ithi iya-check ithola amathawula asebenzile-ke hhayi amhlophe nke amathawula a-navy blue amhlophe nke laze yabuya la. Athi amadoda ayangena ayaphuma ayangena ayaphuma. Umfazi-ke njengoba yena bekanalokhu kugulanyana so uthi hhayi mani ukuthi Monday Tuesday kube wesinyana. Indoda ithi hhayi khona usingcono uye ka-doctor ahamba aye ka-doctor. Mafika ka-doctor hhayi bo bathi hhayi wena pregnant phela wena. Athi yeah pregnant. Kuthiwa HIV angithi uyazi-ke ukuthi i-HIV iyafuneka kakhulu uma so-pregnant. Ibuye-ke le instant eyenziwa manje ithi positive. Uthi hhayi bathatha igazi ye-lab bayoyi-check-isa ise-lab. Mafika endlini athula angakhulumi kodwa atshela umyeni wakhe ukuthi hayi phela ngikhulelwe. Umyeni ngapha usakwatile ukwatele umamncane ukuthi umamncane uwenza udodi wenza amasimba. Usakwatile kodwa ajabule ukuthi hhayi mamkhulu pregnant. Sakade yazini kube ngavele ngalinda buka manje usunengane sengithatha umuntu manje ngamletha emagcekeni wasekhaya buka manje ungenzela udodi wodwa phansi phezulu namadoda. Hhayi abuye ama-results wase-lab athi positive. Athi babakhe kunento engifuna ukukutshela yona. Njengoba ngikhulelwe so fikile ngathatha ama-test futhi we-HIV ngi-positive. Athi hhayi bo kanjani? Athi kanjani? Angithi lo mamncane wakho bekabhizi phansi phezulu namadoda. Sobuza mina ukuthi kanjani? Sobuza mina ukuthi kanjani? Sekaliwa-ke manje mamkhulu ukwatile-ke naye ukuthi sekwenzeke yonke lento nje uhlangahlangene ukuthi ngapha ukhulelwe ngapha uyagula. Uyabona ukuthi nje seyakwatile ukuthi ungilethele isifo ngiyihlelele kamnandi endlini yami. Wangilethela unongikroyi ukuthi azoba umamncane ekubeni bengafuni walokhu ungibelesela ungifosta ngagcina sengivumile. Manje indoda nayo yadicide ukuthi ahambe ayothesta naye abuya yathi positive. Ekubeni banama-test done before since bebavele balokhu bezama iy'ngane. Bazama iy'ngane baze batheste vele ba-check-e ukuthi boyi-2 ba-fertile bayakwazi ukuthi babe ney'ngane baphinde ba-check-e nama-HIV beba negative. So i-HIV uthi it wasn't bekungasikudala kakhulu le bebayenzile i-HIV test ebeyi-negative. Uyabona ngoba bekathe umamncane sicela sibuye siye sizame futhi siyo-check-a sizame futhi ukuthi sibe nengane before ngikuvumela ukuthatha umamncane. Uyayibona and then bebawoyenzile. So since sekufika umamncane-ke kwathiwa-ke positive. Kwathatha umamncane kwathiwa nawe uyahamba manje siyothesta. Siyahamba siyothesta. Umamncane wathi asikho isidingo sokuthi siyothesta ngicela ukukhonfesa.
athi ngiyazi uma ngifika lana bengi-negative, kodwa for the past 2 years ngithe uma ngiyothesta ngathola ukuthi ngi-positive. Wathi bekangakacali ukuphuza i-treatment,